24 is replacing number 4 on the Armagh team. 24. Míle fáilte romh is deachan seo Spórt TG chathair YouTube agus Muineachán. Beo thugah ó fáic Breffni I gcondaí an Cavan lámór don muint agus a fórbairt na chumana agus muid ag teach thugah le corn Andrew O'Neill seo. Grad sí na héireann faoi fiche agus Ard Mhacha ag tabhairt chundaí Muineachán anseo inniu. An Green is scalú nuasain anseo a bar a Breffni agus an gí ag séidiú go láidir is de go dtí an Ballimór anseo agus caníalathe ar dóid híos faoin anseo agus muid ag dúil le cluiche Ceannais rós idir an dá chundaí seo a gúgu. Ar náid Muineachán ag teachtaiste higann cluiche Ceannais seo I néomh in san cluiche Ceannais seo, neamhlíonn I né a chéile agus a chaileamh I néad an chundaí lítrúma an ring. Ard Mhacha ar náid ag teachtaiste higann cluiche Ceannais seo inniu buail láidir ácasan I néad an chundaí luí agus chundaí lítrúma in san cluiche lá Ceannais. Tuairmuid spléicú mar sinnde ar na freine a bheits ag gáil in arca a chéile anseo inniu agus Ard Mhacha ar dús Spáire. Coolbeire atá ácasan na Jim Hughes in san lína Lánchúil, Micheál Rice, Owen Bell ó Fórta Dúnain agus ahrúhain in san Corneal agus fiche chathair Sean Burke ag teachtaiste in áid dara Harra. Lína Lachúil Cian Hughes, Jack Loughlin ó taithí agasan leis na sinse a caiith gantaí idir a sé. Captain na freine agus fear an rinn leis na sinse go réalta fásta na Liam Farrell. A Lárna Parka tá Darren McMullen agus Dara Harvey leisin a rísteile ón chéide le bhearag agus taithí agasan leis na sinse. Mar na ggéine tá Rui Grimes agus Charlie McCardle, Conor Carabine a dhéanam suas an lína Lacht thosaí agus istí in san lína Land thosaí, John Joe Gormley, Joe Hatzer agus Farnella le taithí leis na sinse an lína Sean Óg McNaughton. Bhainisteoir na teag Ard Mhacha na Micheál Ó Murchú. Agus mar sinnde tuairmuid spléicú ar chundaí Muineachán a bheits a gáil an Parka anseo achtar na mar sin le taithí leis na sinse ácasan. Ar náid an Coolbeire Cillian Goodchild agasan éimríonn leis na sinse. An lína Lánchúil Ronan Markey, Conor Meehan agus Daithí McMeal. Conor Ford a caiith gantaí ar cuaig Ian Walsh, a ríseala taithí agasan ag gimmert leis na sinse, Ahrú Bhain agus Sian Conley ag gimachta machas cuasaí agus bhar fiche ó an Lennon ag teachtaiste an áid siúd. In de Brady atá Lárna Parka agus Tíomh leisin atá Michael Megan. In san lína Láthosaí Oisín Hagan, James Brady an níoscare is contatí atá ag chundaí Muineachán anseo aniu fear éimríonn le Cláirsaí Muineachán agus ar an tíomh Cillian Murphy ón club Leachtain agus clubúr ag gríomh ó Muineachán im lína iad siú. In san lína Landthosaí Philman Holland agus éisin éimríonn leis na sinse fásta Conor McHugh mar ggéine ó Inis Keane ar imil na Carnaga agus a créicnú an chuaigir déag a bheits a gáil a món cuasaí anseo go lua do Muineachán na Cian Conley caithú gantaí ar a chuaig déag ón club Carreg Wahra Rosh. Mar sinnde tróna galanta anseo an slua ag bailú isteach de réir a chéile agus iad ag taú leis an dá ar anseo ó chuaga olú agus an áid déisianta de na gasrí seo faoi fiche agus fórbartíanú ar chuirsaí amana ar náid a gúga olú agus trasna na tíre agus an commarta seo ar bonanis agus as structúrú deanta ag Commonwealth Health Scale agus ag Park a Croci le deis níos fearr a chuirt ag level faoi fiche don na condaithe seo teach le chéile agus an áid bheith ag gimmert ar farc agus ag level náisiúnta. Lá mór dúin fásta anseo an TG chathair agus ar YouTube ar náid agus muid ag teach beo thugah leis an dá chluthe idir anseo Ard Mhacha agus Muineachán agus níos muile be tíróin agus an dúin ag teach le chéile a bhar Breffni fásta agus iad ag gimmert in san cluiche Ceannais rinn bé agus iad ag dúil ar náid leis an corn Richie McGallagher a thuirt na bhla láfa agus muid ag teach beo thugah ar YouTube don cluiche sin fásta hartfa lehanne ag trí anseo tróna. An réiteoir a bheits a món agus ag stúrú cursaí anseo aniu na Micheál Connolly ó chundaí Chlí agus ag tackle leisin a bheits Gerard McLaughlin agus Martin Cleary agus na muir ag deanú Chéilsuas Brad Chegartha híos ar a farc níos slúthain seo le deanna ré don chluiche Ceannais seo. Parc iontaich anseo bhac Breffni ar náid agus an dromchla ar ós fahaine cursaí omana agus chluichí omana an corn Tagí is deachan seo níos luithe agus é i goncail nuasaín anseo agus an dá ar an anseo. Nói i ggéirí go céim níos fuide an corn sin a thuirt na bhála láfa agus nach mite go hínta de joga láfa Muineachán ar náid sráid fórtha buinte agus an Hanafian
mléana agus éidir dúil le chuir leis na scéisisin a tógaí acu níos luatha mléana. Éidir teag fríd an tráith forbathe sin agus gan chluithir bí caiite acu mléana mar sinnde neart caint fuathú agus is dóithe beidir iad san réna coitinta ag teachtas te in san chluithe seo an taithí leis na sinseir ar náid dhéanas an difer dóibh siúd achtar na taithí leis na sinseir i gimars do bhainethan séis ar náid Ard Mhacha agus muid seolta anseo ar an Cavan slitar fáilte ag mígan stíl ar na parca Kevin Steve lína an sin agus é gáil an ciniú sin a gáil le Cillian Murphy Gíle bra láidir híos fuin anseo ag séúiste go dtí an chláir scóla anseo agus an tíomh seo achar náid baula tan seo a bhar Breffni agus mar sin chuinn sé atmosfér agus áitianta le bheith a gimmert te bhil láidir an sin agus rééis eile deis ríis do Muineachán agus ní hé muir rá an buntáiste in Ard Mhacha Jack Loughlin agus drá tragháil leis agus sin Cian Hughes a gurí bud é glanú sús ón béal in éisio 14-9 is Jack a lárna parca agus min hinna gurí agus céad báute sellafeh a choplamún seo dar a Harvey agus inis darnach mullen ligann sé scílann sé leis an cion seo is deach go lína lean thosaí de Ian Walsh an sin agus de haim Michael Meal teachta má teachta go maiag a rúthar láidir an thosaí Ruaidh Grimes a chur stop le sin Grimes leis an chlogad glas an sin agus Ian Walsh chlún tibrid chur stop leis an rúthar an thosaí mar at enda Brady Ard Mhacha agus Jean obair siúil acusin McNaughton leis an éarach seo seoltas te agus le trán na gíthe an céad scór fáilte ag Seán McNaughton agus leirionn sé cúch na gíthe an seo agus an thabhart scíú leis go luath. Cillian Goodchild agus Goodchild ceir rudaí a bheas an mhaon sin mar bogústíonn sin na lárna parca Tucha má fada agus ag fannacht in san éir agus inta Brady ag irí thógad deanta go maiige agus ruthíonn de chun thosaí deanta an seo ag Brady breisiú fríd agus teagó leis agus thacha deanta ar siúd agus mar sinnde an céad deis a bheits an seo do Muineachán scór agus James Brady leis an puc sé seo thógáil enda ar náid a hanna fríd lárna parca an seo an bheirt acusin imríonn go rialta leis na sinseir James mar sinnde leis an iarracht agus an teagháilach ní feasach na muirrá go deis sé hán trasna tíra néide Ard Mhacha scór amsú James Brady teacht ar ais le puc tír agus cion an sin do Muineachán capú galntaach an sin Ian Walsh rudí a glanú suas Ruthar galnta deanta an thosaí in Ard Mhacha deis fanne scór churthas de ok go muachta má charatíomh lína agus deis ionintach an sin agus Ard Mhacha brúth an thosaí agus Ruaidh Grimes leis an iarracht sin seolta maith ríist go chúil baire go lárna parca deanta go maithinn sin ag Murphy Grandma Eiler agus é ligann te Seán Seán Burke a hanagus te Gamal agus a ríist eile hí mé híon go raibh te go míid leathan sin a lárna parca go réiteoir sásta ligann te chuirsaí golará agus deis sin seo lárna parca seolta is te go rééis eile an iarracht seo ó Charlie McCardle agus sinna galamath ar fóréad agus an aineoin táhacht agus takeíocht na gíthe chu Ard Mhacha bheith níos cruinne leis na hiarrachtaí Bontáiste ag Muineachán ar an tíomhheile James Brady gearing chun sin ó thógáil Cillian Goodchild ar náid an chúl baire ó géal trúcha Brady agus é brúte tharatíomh lína agus ní bheith sé híon sásta leis an teagóid sin leis an slitar an fog teasta an sin
Jack Loughlin ish ar a tífella den farc agus tá méid Jana Gomisi sásta ligins. Leis an slidir seo golas te fadam mas féidir leis. Cúig womanse nó mar sin an seo a bhac Breffni agus iad ar chóscór Cúlína dá hío. Gomlí mór gyr skill leis Jesh fan Cúil agad watha skillte Steach agus Har an Trasnan. Jesh Peter fan Cúil agad watha sásta go Jesh sin Har an Trasnan. An léhir Jardas Steach John Joe Gormley agus McNaughton an sin. Abla sin a ficu suas agus échar Har an Trasnan. Darna can fáte ag siúd. Bun sin a Larna Parka. Agus muinena géirí Jesh ala scór la amsú Lewin an céad leachan seo. Brady and Ishik skill lesh. Oh, sin skiller dói. Oh, Cian Conall han sin ardu. Rena Steve han tossi and Ishak. Drop fast Steve agus an cool baire. Jim and Hughes. Gas to go chat to Homlina. Fuyana for the chom. Muineachán agus an upper chant on G Halu Yanu. Chanta suas agus Lena Lam cool Steve and chin. Agus Sean Burke. Abalta Cousins Yanu or shin. Cousins is fine on skill lesh. Fada Stiagalina Land Tossi actual Shannon McNaughton the Steanish. Jesh had a score don't shoot. Dini Stevenson Lar cool Lewinish. Watching Shannon McNaughton. Rudder Weiner into negative there chart freeze. We ever heard of Weiler yes. Muineachán goal lesh hian. Agus cool watch again ish agus cool into. Winchin, Alarna Park, Oshin Hagan. Go out there, Jaron Rachel. Michael Conley, Alarna Park, and Shin. Ard Mhacha. Well, there he and Shay. Tawak the Giha, Skill Lesh, Jahagalina Land Tossi. Gashanog McNaughton. O'Gara Noose and Shin. Bra Abalta. Was Corner Coolie, Hina Dog, Fatchega. Instant Clare Canashaw, Eshneves, Bra Sasta. Lesh and Tusa, Guzernoi, Mihola Murhu, and Banashtor. And on Tivlina. Jack Loughlin and Ish. And here Shaw Curhas Jahega. Ard Senior. Gullamaher 4A. Look. Taking it. Buntastia. Until you hear Kirsty Gihede. Because the Giri. Yeah, legging us chat. Good child to go. Ishal Nash. Because Gerage Lash. Taking it. Buntastia. Ard Mhacha. Shaw Curhas Jah. Because the nearest Gullamaher 4A. And Shin. O'Gara Harvey. Kerrikinner 4A. Ard Mhacha and Ish. Good child reached. Fada Lesh. Fantastic and when you had a Larna Park and Chanta Gamoya doesn't shell up Fortune Chin. Negoshin Hagan Ruhur down to Chantega. Gary Skill Lesh agus and Chagwan the Rosha Harmola Bircha. Tinchia Remon the Carnoga. Conall the Gary Shaw Ardu agus Jesh and Ish. Bruchas Jahan Chin and Conor McHugh agus and Kulpira. And Jana Sarjob and Chin the Kurhamaf on your Chaska Kugui shoot. Action. Wadney's far or when you had an chin. Because in Ruhur's Janta. She says the liggins the Rinya wine to see Huntossi and chin. Because Crohinche and Spas the state must feature and Leroy Jacuris Jat. Spajashala Aku. Because James Brady a torch we near a Shawnish. Brady. August Changola Doylesh. Curhas Jat. Nifes will a Krinya Saga. August Ta. Janta the Fear Wine Brady and chin. Agus Curha Harn Trasnan again, Darnachan Fwacha again. Agus Darnachan ag Muineachán. Con more Fada agus Jantaga Fear Wide McCardle. Smackta Conall and Conjen. Skiller Doi, Yellow Mahassan Gramu. Gerage Lesh, Carabine. Agus Weaveru down with Chin, Agus Catchaga. Jaron Rachel, through the Stee, Harter and Chin, Agus Muineachán. Rata Ibra Doi. Igna Cossentori and Chin, stop a curl of Carabine. Brady reached. Gate torch fin Kunshot to Raymwe. Arativ Lena. Greniche. Legging session Kunshaw. Jahagalina Land Hussie. Sean Burke and Chin. Kiri Hogail. Agus Buntash to Leshen. Cian Hughes agus Far Imrian Leshen the Fianna. Killiachani hits in the win and Shehu Creevin Hele in Ard Mhacha Mlina. Creelar na Humana and San Conde. Jerhu Kuj Waidini.
agus reached and Rejor Master Gian Chahu and Shaw agus reached Ella look on Bemerson Lewins and Clahemerson to Tráchtaire fad Igna Himroy Kaishil Vesillier goal Chagwal Janta agus pass live Jalachar Annoy good child reached Ella Chagwal Adoy Lesh Fada Shaska Medder no shin the Cavan Chinta and Chen agus in buncha Igmorphic Jash Kyle Chaga Zard Waha reached Janagomoy Selena Lam Cool Shasu Hunt in Arja Patrick Hannon he is fwing Buana Shore Hundi Winnihan Nakwal Sasta Leshan Kanyushin a Horabi Lochran Gillian Lina Lantos Shina Karagal reached Skeller Doy Hogail and Shen O'Hatzer Hatzer agus Wilchega agus Shen Coolingdon Sky O James Hatzer Fuachega Bala Hawaii agus Balahala agus in Shen Kurhas Jahega gus Slachtwer like James Hatzer Finchin agus Chagwal Lesha go Jared Hamidjanu so she Jeshala Ard Mhacha Slither Churasja again Lina Lam Tossi Shin reached Cart Dive galore squash Agal is Jahanchin Keen Hughes agus Chagwal Janta Lesha Slither and Chin Churn Slither is Jack to Ian Walsh Nablta Shinna Winch just Janta Gamoy Hege Glanu Ma the draw end of Brady agus Jack the Hogai like Fuivru and Shin because Ard Mhacha Tridge Cafe were from Jahan Slither go one with Grimes Jesh reached Curhas Ja agus Golama agus 4-il Kugu Kiana 4-il Ard Mhacha he in a 3 Fuacha Aku Bomchi Yegins and Kid Jahan Jo agrees to Bush Burhan the Jesh Shinna Golamu Burkmore Ladger Giri Amshu Conor McHugh 5 new hard for Larna Park and ish the one you had Togi reached take Burke Hanish we Giri Shaw Hogai August Conor McHugh Ard Wallow to McHugh Lan Chilesh Larna Park Sholtis Jahaga Higalina Lan Tossi Giri Chuntu was Janish to Mulholland Kaishi Shelofna Slither Khanyana do Spira and here Janta Bruce Jahanchin Agus Skilu Lesh After Rachel toward Bontash to Daw agus in Tulchi Gamoy Fin Mulholland Fridche agus Lan Chilesh on Slither in a winche Jirach or Tivlina because Arnoy James Brady Chacht on Tossi because the rare killer Cunyan in the pocket in the Sierra Shaw Muineachán Instant Clare Shaw agus Brady on Flashy Muineachán First Dega agus Harad Rasnan and Scorley a wine attack Muineachán in Sakir Lahan Shaw more fad the G Le Hallerden Fark and Chen agus Farrell Captain the Fernie Girishin a Hogailach Megan Janica Moyhan Chin a Winch more Lennon agus Girie Church Jack Kian Conan Fuivru Jan Shika Moye Rash to draw Lennon she Chan Galore at Velden Fark agus Mulholland Lesh near a shock and Kubair Deal Lesh agus taking Jim and Hughes him up Jan Che Gamoy and Shinna Glanu or Huel agus Ekar Jira has ja Boka Charlie McCardle agus Nyart Spwashega Muineachán Foster Torch Finnear Shaw agus Charlie McCardle agus on score home McCardle Jira home fuck him up Neon fuck him up on Kulbairo Jim Hughes Shin Karha Harn Trasnanaga McCardle reached agus Tridge van Hunya Elarna Parka Martha Harvey agus Kunshin Kunshaw Arts and Yaris Jack McNaughton Gary Ilu Has Jana Lavega shooter reached on the Muir Gunker the Killa agus Ellen Fair Gear Fad McNaughton reached to Mala Klasna Egan on the York Shaw agus Shin scored in Sky Fuacha Ega Shin Hina 3 to Fuacha Ega Gaji Shaw
in San Cluiche. Agus éar formaniu. Jackrochty. A good child agus Muineachán Island Fokama. Agus Carabine Sasta. Sinna Fekusus agus Grimes and Esh Grimes listen here. Agus Rory Grimes. And Reece Tella. Now to Rory Golga Moidich. It's few torch Fui agus Hiena Shanish. Ard Mhacha Neerakshin. Oh Rory Grimes. Can watch Agason and you. Clarion Chair Easton, Talmok agus an Ladrucht. Tá leis an grí híos fuin an seo. It's been buntáiste sin ag Muineachán ar náid san darna lea. Ard Mhacha náid ag Giri an Ard agus is féidir Islands an céad lea. Harvey, Cavan Caillte aige. Ag pás tugan sin agus skillar dóid ó Grimes rís trúr tí hart there. Go fáile Grimes a gálhan tosí leis sin. Ruthur dóid janta. Well, na muir agur haka janta ar an sin. Muineachán mí hásta faduda. Obair na gampol janta ag Rory Grimes agus é brúhan tosí an sin. Agus reached Ard Mhacha go mór nuachtar an seo in san céad lea. Jeshella agus Carabine teacht chun an cin seo thugáil. Far a imrion le cuman chean tríasí. Janta go mai aige agus Creeknithe thar an trasnan ag Carabine. Muineachán Shalavail hard for Larna Parka táhacht an ish but we should score. Agus muid sé muid Jagans an céad leathan seo. Mhacha reached the Taltama. Nuachtar Larna Parka shortest Jagadí and Lena Land toss sin reached Chuntour dóid Janta and Chinnig McNaughton. Higiri pass Isles agus an páis na Giri chuir teach drá hatzer. Níl go mór sin teagháil is fearr leis. Giúis Jeshella toid faoi ún teascail cúig seo. Agus Carabine leis an láb an airde. Can fáilte go bomatú hen. Agus is léir an Muineachán Tógaí. Agus an Creidúint ag Carabine go jig leis. Darna ceanna eisiau chu thar an trasna an dá siút. Grian galanta agus Conall galanta an seo ar an chawan seolta is Ceannais ag Carabine agus na muir cinnte faduda chuna Carabine cinnte faduda agus scór eile Ard Mhacha agus iad cimachtas rach an seo ar Muineachán an seo scór dearna fáilte acu cúig bhhaimte nó mar sin ó hen Conall dí inis go géir agus Shellah dí agus sin fáilte ag Brady Larna Parka go rééis eile Ard Mhacha níos acraí an sin man cóg Janta Brady ní héan teagháil is fearr an sin tugann sé deist Ard Mhacha teacht frís Larna Parka seolta is teag agus an éireach sin galam agus ar fóraí agus cinse nach bhfuil áglóirthu scíú leis a thorbí beidir cinniú is fearr an amna na an Lína Land tosaí sin a ibrú agus an slite chuir te hacu Ríon ins na súla an sin Ard Mhacha teacht amach rís leis agus Carabine tíníar a crackan in íon dá scóir sin rís eile an réiteoir ag torch an chinniú sin do Muineachán Simú galóir neart spáis is tíon más na dosaí tá sin bord agus ag feimlós tíon sin leite go maithe go siút agus ag trid go féachar chun Shalavail agus spáis ail de McMullen Gary Hatzer am siús tíon sin agus Seannog McNaughton ag Chuntour híomh na leibh clé agus scór dóid a rís ó Seannog McNaughton ráte agin go minic an seán san céad lea Far Harvey Contar Chum is fella is féidir an Shellah chuir te heige agus sin scór in Sky fáilte ag Seannog McNaughton an híon a cearnam mar sin fáilte agin san céad lea Here Muineachán Díl leis agus cosint níos fearr anhar
Shelavaco Larn Park and then she was Conall Ford. How do I chance Dean Chin? Why John go fair while Yafal Jantas Dean Chin agus an Tussie attacked him up. Agus one bell counter Neary Chin. And Tarns Meejala had Janta and Chin. Agus film home the attacked him up. The yard spots is the score film on home. Miss Fedger and Muineachán instead of Bruce chat. Because we don't go back and watching kid. Carta instant Cluiche shot. One bell of 4th and 2-9. Because can't boy Ashley Hinchin. Egan Rachor. Score Tauchta. Score to the Yee. The one behind against James Brady. Shin chanted the first thing Brady. Benjamin's Fedger off a Kiona Winchinish and Ard Mhacha. Grow starting with Gashin, Shalavinta, Bunchin, and Charlie McCardle. Go foil leg. Spostanish, a brute trasna. The Darn McMulloch draw fast a ton. Steven Shishel Varage to Brady. The Taki up down on Megan. The hand passes far a draw McHugh. Oberlejano Ege show introduced by it. Jack Loughlin on stop a Carlesh Golhan Tussie. Cluiche galore, Janta Gamoy draw Conall Ford. 40 Girish Ardu. Jesh Nisher even level play block out then Sky Janta. Agus Ard Mhacha Egef Wincha Shaw. Cam agus Keratan. Nisfar Fark agus Rata Ibra Nisfar Woohoo Nehru Jinta has Jahanchin Galina Land Tussie. Magnot Nagiri. Na skilla dera Anna Khoshin Janta Stian Chin. Like Dahal McMeal. They talked to my Ard Wallow and Chin the far real through her. Because we've ruined this. At Ard Mhacha, Akari's Tella. Cian Hughes, because Lina Lachul, the Stian Chin. He Titchum Shear, because Anna Khoshin Janta Aku. Because Neil Ruddy a Gramu, the one you hand a Stee. Hunt Hossie, because it's the Kurhas Jack. Can Rata Ebra to Ard Mhacha a Kurhas Jack. And Khoshin, because he had Sasta Ruddy a Gunusus. Gagasta, because Liam knows Jahara Hanslitter at the Gemmers Chunacher Cursi, James Brady at the Randalin, at Togai Carta Bui, Darnakion, Ensign Cluiche shot. Oct Womachin, and Machin the goal, Ensign Kedlia. Rishtella, McNaughton, Agus Hatzer, Harvey counter shot, Ensign Lina Lantossi. Sheriff Bunchen, Agus Ann Skill and Chino Grimes. Chunto is Jar Heaving the Live Clay. Rory Grimes, Agus scored Gallant and Chino Grimes. And Sheriff Bunchega, Agus Chunto is Jar Heaving the Live Clay. Agus score Doi. Oh, fine the Fianna. Sheriff reached to Grimes, Agus Agarwahanish. Blue Freege, Harvey Moore. Jeshanish, Hatzer. Oh, Giri Ardur do Spira. Plugtanish. Through them Rory when you hind Harter. The Giri Shaw, Hochamamas Fedger. Agus Richard Sasta. Instead of Kahu was Jahan Shaw. Grimes and Ish. Grimes, Cavan, Agus Shano McNaughton. Huntossi, Agus Ig called Ard Mhacha, Doi and Shinagillo McCardle, Agus Gerald Meow, Agus Egal. They're 4-8. Bullis laugh Togi again, Chin. Because what I mean, Joe, instant mucks the Tráchtaire. Hina Jai, Ig Ard Mhacha, Ard score nations in Kelia. Kera Funche, Ig Muineachán. Svedger Lofa, and Anga, Karagal, Agus a Bogo in Kelia, Janishan Defer. Kenta Brady, Agus Hey Clagan Fui, Agus well. Galore to the Kinchi Shaw, Ard Mhacha and Kelia. He had brass ass to Fruda. Patrick Hannon, Agus Gabby McQuillan. The one behind, Agus Galore, the Janawaku. Iglia Hama, Katern Darlin. Jeshala, Ard Mhacha. Carhurst Jahanchin and Carabine, Agus Chagwell Lagerlesh. I can talk to Kion, Carher 4-8.
Sin áhúr búra fóháin a bheits ag Micheál Murphy. Agus luch banisteocht Ard Mhacha ag leahama na hiireachtaí sin ar fóraíl. Good child idir an dálinn. Seolta amach agus rístela. Teagháil ag Ard Mhacha lár na parca. Dúnú síos achanel a rud Liam Farrell agus an obair deanta ag sunsta grimman sin. Brady ar nói a thugus amach mé deanú leis an ceann seo a thugáil. Agus ní fes. Bhfuil an cumas aige agus seo min limisteir Segason. Gí bra láidir sin ag séadú is teach na haid. Seolta is teach aige. Agus sinna galamach agus ar fóraí Jack galore. Agus na bratacha sin ar fóluúin. Vincent Conall an seo a bhag Breffni. Deanta go fíor bhain sin ag Macardal. Sheriff Cailse ríist agus Megan. Céir sinna winter ráiste Ard Mhacha abal de sinna dhéanú blocáil deanta. Cailse sinna winston darna thuair. Skin na pella an úsid an sinna dhéanú. Agus iad san fórnachan an Ard Mhacha. Má tá láidireacht ag teachta má leis is leidir ach deanta go fíor bhain sin agus leabh blocáil air. Piece of skiller dóin sin ó James Hatzer chun é a thugáil agus an lábh an úsid an marcaí a rúga machas a bhela daine ar ghinnéis. Insan lína lean tosaí ar dói ó Seán ó McNaughton ag tuntar híomh na leibh a chlé agus é golastea agus scóir an scaithe ríis ó Seán ó McNaughton an scóir ar fad. Teagháil ar dói agus cuairt an scaith idir é híon agus Hatzer leis an skill híos fuin an seo agus is lite churthastea hiag far gar an nús agus an scóir fáte aige. Buin sin ag dearú ag Jack Loughran. An láidir a tá far na cabh gansaí a bhar a sé a stíon sin ar nói taithí aige leis sinseir Ard Mhacha fásta. Agus maith tú fiú inis in san céad le. Bhfuil muinnín beidir a gimocht ó bhaine hen an seo agus an dúchleán Sacusan. Go leor cór leis le deanú ag le hamas na seomar festis. Ard Mhacha ag teacht a ríist fríd lár na parca Carabine a ríist eile. Buile agus gólan láidir an sin. Agus dar a Harvey an a Hogan. Gólan sin an is Carabine. Agus i gur é chaithú an sin nó pás a hort agus. Sunsta grim a thugan deis eile dá. I híana bhés buic go mbeadh darna deis aige. A gólan láidir galanta an sin agus Harvey deanú a bhela fríd. 3-1 sin a gáil. Insan céad lechan seo agus ní féidir an béimechar céó láidir is a tan grí seo insan céad le agus buntáistear dói ag Ard Mhacha chu a bhain seolta is te agus crinn thar an trasnán agus siúd a ríist eile híon a 30 inis ag Ard Mhacha agus iad a gaiitiil sin is insan céad le sé a táhacht an is a lár na parca Ard Mhacha ríist eile an uachtar an sin agus Muineachán ag tríd go féachhar agus Brady gurí seo chuiriste i drá cían Conall an sin a gurín chun sin a bhaint mas féidir a Cillian Murphy teanna go fíorhhain san cárneo tá imreoir tíí an tosaí mas féidir scíú leis ag fáil teanta an sin agus cían Conall ó charach bhathar arás teanna go mhaith agus an buntáiste leis agus an tusaí ar seo buinte agasan agus ceann táhaachta do Muineachán agus James Murphy. Creating ag Murphy hard at trasnán. Gira Murphy amháin atá ar chlár an scór do Muineachán. Agus ar ráin Beisli Giri. Tosaí eile Conor McHugh fan Mulholland. An chur a gáil in san darna le. Má tá siad chun freagra ar bí a thuirt Ard Mhacha an seo. Tógaí an sin agus Carabine leite go fíorhhaid
Even live a clear reach Stella. Is it Gulama? I think it's a Muineachán or 4-wheel Ard Mhacha. And varnishing at on Master Tau to dive. Got a tag in the Summer Festus. Giri, Shin Winchog. Hagen, Leche Gomoyega. Sean Burke. Anna Cluiche. Sean Burke got the chalk the step Mal. Mark on the Bommich wind down, Cluiche of God to have a Sonic Jerry and Ked Yaha, because they're in Darlin, Sean McNaughton Reach. Because first Agason, Echer Harn Trasnan, a comfort, because a high been so he is a fark, can't take a moy higget. Because a Hina Kahar Jag, Ard score, Fwatcha, Igard Wahanson Kelya. Shelf reached Bejo Gajiglofa, Conall Amshi, Sulla Jench, the Jack in the Chummer Festish. Bunch of reached Muineachán and Larna Parka. Shelvenish, Igdara Harvey, Ishil, Errant Hallu, Stianchin, Agus, Ann Skiller Doi, McNaughton, Girishin, Hogan, Kevlin Char Doi, and then Shedra Hinas McMead, Agus Marty, Gumaleshko, Giri Tarancher, Agus Marky, Erna Glunya, Agus Shin, Sridger Doi, Marky, Giri and Sidra Ashterish, Agus Ard Mhacha, Agus Muineachán. Agus Dose and Ish, Agus Ada Girishaw Amshu. Agus Bontash, Ard Mhacha, Marky and Shin, Ronan Marky. He's here in the Gluna of Shin. Agus in Red Short, Arag will galore chantants and Kedla and Shaw, Kedla in a row, Ard Mhacha and Noctor or Fad. Agus Takek Nagiha, Agus Emrory. The foil of Karite there, Kayla His Fuin and Shaw. Couple of bullet, Kacha and Shin. Plug at Kalcha, a mass Kursi. Muineachán, Agus Tamajana, Frustra has. Agus Bejugashin, Ayana see the Spragu, see the Golashak, the Shummer Festus, the Muir, Agus see Shishmucha Galore, the Giri and Fernia, the Conall of Huel, Earthiel, Agus see the Golashak, the Foil, couple of slap tuggy and Shin, Agus Talasher, Agus Hernoy, and Full Byra, Agus far on it, the Golashak, of course, Jim Hughes, you're more than Jano against St. Kelia, okay, Sasta, a fort. Who's challenging a mass Kursi and Chin. Agus the Buena Story, Jano and Rodkill, Agus here the Horch Chahig, the Shummer Festus, Agus Conall or Huel on the killer, Jeshigard Waha, Golas Chahanish, Agus Kleinish Guile, or board and Chin. Agus Kela, no, Ard Mhacha, and Noctor, Father Fad, Score Hammer, and Shaw O'Fark, Breffni, and St. Cleha Canish, Shaw Fui Fiha. Now Ard Mhacha, Gamohan Tossi, Cool, Agus Kirakulin Jake, Fwacha Akusin. Galore Eberlejano Muineachán in St. Darnagh. Quick Funcha Fwacha Akusin, in Macharash, Nien Vrisha Shaw, Akusin Darnagh. Ard Mhacha, Agus Jean, Umber Shul Akusin, McNaughton, Nashanier Shaw, Schultes Chat, Agus the Tron the Giha, and Kid Score, Fwacha Sean McNaughton. Gomley Moore, Giri Skill Less, Jesh Funyakula, Ard Mhacha, Skill Chess, Jah, Agus Haran Trasnan, Jesh Pedro Funyakul. Hossi Archwell, Shannon McNaughton the Stianish, Jesh Hella Scorla, Do Shoot, Dini Stianson Lar, Cool Luanish, watching Shannon McNaughton. August Changola Doylesh, Kurhas Ja, Nifes, Willa Krinya Sega, August Ta, Janto the Fear Waying, Brady and Chin. August reached Skeller Doy, Hogail and Chin Hatzer, August Wilchega, August Shin Coolingdon, Sky O James Hatzer, watching. Muineachán forced to touch Fuiniera Shaw, Agus Charlie McCardle, Agus Ann score, McCardle, Jira home fuck him up, Agus Carabine Sasta, Shinna Fekusus, Agus Grimes and Ish, Grimes, listen here, Agus Rory Grimes, and Reach Tella, Gary Hatzer, Amshia Stian Chin, Agus Shannon McNaughton, Ag Chunter, even the live Clay, Agus score, Doy Reach, score, Taukta, score to the Yee, the one behind Agus James Brady. Shin chanted the first thing, Brady. Agus Sheriff Bunche and Chen, Agus Ann Skill and Chen O'Grimes. Chunto is Jar Heaving the Live Clay. Rory Grimes, Agus scored gone. Instantly the land Hussey, or Doy, Sean McNaughton. Chunto Heaving the Live Clay. Agus Gullis Jar, Agus scored in Sky Harish. Sean McNaughton. Creeping here, Egg Murphy, Harlan Trasnan. On the Bommich wind down, Cluiche of God to have a Sonic Jerry and Ked Yaha, because they're in Darlin, Sean McNaughton Reach.
agus furas agus
Corn Andrew O'Neill agus Cluiche Ceannais na HÉireann faoi fiche agus grad cé ar nói agus lá mór den muint agus fórbairt na hamana agus deis Ard Mhacha agus an dún archa a chur ar a chéile anseo agus iad a géirí ar nói Corn na HÉireann a thuirt na bhla láfa is go le hama agus na feirne teachta má an dearna lechan seo Ard Mhacha go mór an uachtar anseo in san céad le tá cúil agus trí cúlín déag fáilte acusan ard scór ar fád agus cúlín fáilte ag Muineachán in san céad le agus ar nói an differ agus na tosaí tá Ard Mhacha agus buntáiste le cúg na gíthe acusan in san céad le Seán Óg Magnátan agus héana sé fáilte agasan in san céad le Conor Cabhán trícin go chulaní fáilte agasan agus takeíocht an a bhorm Rory Grimes Charlie McCardle Conall agus Jim Hatzer leis an Conall agus level agus chumtas níos fearr ó Ard Mhacha in san céad le dá riara a cúg na gíthe láfa agus fragra de go lua in san darna lechan seo ó Muineachán agus scór de orthú takeíocht agus cúg na gíthe acu in san darna le béle feicáil an jiglofa ihe deacha go bharna sin atá ag Ard Mhacha agus lua inis cían Conall na gurí é thógáil a gón bell ag John go mai bell faoi bhrú Conall go fáilig trid fan na hanne agus ag tarantir an cion sin dúirí sé deis dáibh agus cuna bheits Master Jacker Seasco Cúig ok Jay Medder tíbastí agus na muir an seo díireach cinú an scór le hama atá an agus rugbal dégan seachtain ag le hama ach an réiteoir agus na muir na go cinse gur cúil agus trí cúlín déag Ard Mhacha agus cúig cúlín a bhí ag Muineachán agus go fáil cúig cúlín acu an éireach sin ó James Brady golama ar fóríl Brady an cén scóirlaí bhí ag Muineachán in san céad le caiise daoine eile Spragus deach agus a harntas deach aganis in san darna le blocáil a dóid deanta Larna Parka Liam Farrell captain na feirne an éis na bheits ag drapú na chéimeanna an seo I Bart Breffni an an carna thógáil teag bhfuil láidir an sin darna Harvey deanna go móid seaasú an ardte agus sin a bhain skillar dóid agus pasa eilíonnta chanéis agus Charlie McCardle is deach ag lína lán tosaí agus an grí ar nói Míchan agus Míchan a géirí trí go leir géis sin a glanú suas chun cúil baire go go tean na taú leis tíirechas deach a gláha Cabhán agus níl an darna bhamuide nó rudar inse ag Cabhán agus sin chuir a thar an trasna aige fána bheith ionta hanagus deachar cuasaí go fíorhhain san darna le is a cé agam mo leiscail agus ní túsacar leis an darna le marach ní sé an céad Inis agus Jim Hatzer sama glór ag feimnú inis ag teachtamá as lína lán tosaí hart for Larna Parka Ard Mhacha géirí ehrethe chur trasna is dóithe idir an seasca cúgus daithe a cúig láthar an mór Cian Hughes géirí grimacha bhid an sin Dinne breise tí agus sin Ronan Markey inis ag Muineachán Cabhán agus lí sin a thógáil fáilte den darna thuair gealú frídin sin deanta go féarhhaid aige cúil beidir agus thar an trasna ag Cabhán Deis cúil a fed bommatin sin Mar chéin Tracy ag deanna go móid sin is ciúrú thar an trasna Ard Mhacha John Drew Gormley ag gimach do bhathó chuirsaí agus Paddy Lynch ag teachtas deach na háid Sealbh leis ag Muineachán Ard Mhacha ríiste agus go leor ehrethe Hartar cé sin builte ag McHugh agus ag isteadar thógáil leis Brady an a taú leis go ríiste eile Jacker Shell of Hamshoe ag Hatzer Mornish ag feimnú an sin hart for Larna Parka agus Chunarchar Segason le feicáil ar cuasaí
for Lua de Yi. Muineachán and Shaw. They should fagle the Dinja Wine Tea and Selena Lantossi. I wish it darn a Jashinish. Can use me hast in Chin there, Hogshe. And Slither and Chin Lash. James Brady Nish. Clogad Cork Gregason. Steen go hard. And Brady August. The foilings in Immerchin Shin the Muineachán August. Cian Conall, Lewis Eggison and Giri Gerus Jat. Caution Sir Doi Jant Ard Mhacha and Dorish in a Gridgem. Gana Elegance Jat. James Hatzer on. August Taki Acton. Curran Chase, Jahanson Splash, August a Gimpy Air, Rory Grimes. And Cunchin a Winch. And he and McMeel, August Kivlin G into Heather of Arch. August Muineachán a Chatham McMeel, Passer Doi. August Megan and Ish. Kai Muineachán score Amshoot. Killian Murphy. Schulters Jahig Murphy. August her 4 August well. And Jack TV Ard Mhacha and Zakilla. Oh, he'll Crinyas a score in the cool. Elegant Chase. Nuke Chartas Jahogin in from Walks the Tráchtaire and Shogru Carta Jarrett Vrunta Oren Lennon Muineachán ever Fihe Egla Hama August in Skloka Shin a Hitchama Ertiv Lina Sola Jahish is Jahig the Shomra Festish August Carta Jarrett Togi Eggison Mayalashin Muineachán is Cussel Shinchika Catridge Egganish Dun Darnalia as well Hawakamud Shin August Stoihe and Rachor Michael Conley, goal higna Shumra Festish, agus na Muir ag Tacolation, ag an Carta Jarrett Brunta, Iglia Hama, agus na Fernia or Hulum Fark, Marshinda, and Duhlan, V. Riv, Muineachán and Shaw, Ensign Darnalia, well, and Sleushin, Inye Iri, Nice Arja, agus Nice Arja or who? Carabine there in Ireland. Corhas Jah, agus Asp, but Clinius and Yerishin, agus Egolamahar 4 Fuishu or Valahaku. Martasha Dinja Brescia or a Farkanish. Right, Jack Free, Jugas, McMullen, the lower arm of the splash egg. And past Tuggy and Jin of Kailshire, Igajeru, Ard Mhacha, Dara Harvey, Taki Acton, O'Rory Grimes, Shoulders, Jahig Rory Grimes. Agus Cridniha Harn Trasnan. Ag far na Fianna. Muineachán Sast the Skila Lash. Simmaglor, James Hatzer, agus Hatzer and Ish. Matamar Rinja Brescia, agus Five new hard van Jachorkel and Shin, agus Aston Spoisalina. Shin Ruddy, Wadney's Chakra, the Muineachán and Ish and Darnalia. Hatzer Moore, Steen Shin. Larger Shin. Agus Mihin ag Chartas Ja. Agus Kai Muineachán Bay, Kurma, Fui Hursti Smakta and Shaw. Connor Mihin agus and Shuloid Lejanuega. They're drawing the red chora. William Larger Malik Chartas Ja and Shin. Agus Smohin Rod. William Farrell, Abelta. Chasu Narja reached. Farnoi of Essex Winchu Badger. Fuga Funchi shot the Darnalia. Can make Orange Lejanuega and Shaw. Ebark Breffni. Charlie McCardle Giri. Shaw Hogai Jantega, then Darna Hooer. And they should get a Bruce Free, Jugas Harter, Marky, Jugas Skilu Lesh. Was there 4 8. Jugas Michael Murphy of S. Beginning me has then the Hiriti Shaw to her there 4 8. Ard Mhacha, Friedgen Clare Fad. First Glor Aquinish. Steel Arna Park, Jugas Dara Harvey. So fast Tucky. Terence Sathairn, Agus Carabine and Shin, Carabine, Agus Wheel Arna Parka. Her 4 Lyrish Tega.
See who can in Darnell, yeah. Oh, Ard Mhacha. Cool the ye, Mohin too. Even when you had an ish, Ard Mhacha, Emmerhan Shaw, in Darnell, yeah. Show you, Jack Fried, Bully Larger and Shin, agus Culture, Ig Megan. Agus Rishtala, Ard Mhacha, Dridgem, Ruddy Shees and Shin. Gan Liggins, the Muineachán, Jack Fried, Skiller Doy and Shin. Shano McNaughton, Splash, agus Mega. Agus Shin, 14, get Jared. Curhamu, agus Conall Curhamu. Badger, Barrack Splash, agus Mishira, Gershano McNaughton, the Vegas, and Shin, Shinum, Ger Charlie McCard, Levy. Gerry was Jeff Foster. Ishla Maharish Galan Parker, Every Henshin, Ard Mhacha, Dara Harvey, Dinyaku. Agus Buntash Jerisha, Ard Mhacha. Agus in Kinya Golo, Alarna Parker. Someone misses half the torch free shop. Gunker the thief Lena. To Jack Laughlin. You could throw her ham shoot, shoot him. Throw her tongue and a torch free. When you hit Ray on the D torch, a hutch is Jahan shot. Jack Laughlin, Durn Dallin, Ularna Parker. Curhis Jack. Kashinakalama. This kind of 4-8. Cougar Kion Nations and Darnell, yeah. When you hit Sprago de Ye, no one venture. Now Gashina attacked this chat. Round O'Rourke, for his feet 3 attacked this chat. Because ever a shock jag, John Trainer attacked this chat. Because the Kinchikul Sprago de Ye or who. Because, well, and Virchin attacked this chat. The Tayaku again, which Leshka Shincher. Because Ari de Ye, because Sprago de Ye. Oh, Achin chuck to win you hang. Agus and come up. We'll go one chip. Which is Thursday Tráchtaire. Agus Cavan free here, Sarah the Far. This win shot. Can Conall again up them up. Oh, Kersey and shot. Agus every 3 Jake Finmal Holland. Shall Fachinish. Agus Almanish, Shano McNaughton. Agus Blockhead Janta shoot. Very Grimes and Shin. Shano McNaughton, 100 Fickle Suas, agus the torch free, agus Shin the Gulama, agus her 4 lega. Nan O'Rourke Machinde, Taki is Jagola Chahigalina Land Hussey, agus John Trainer. Agus Dinya Wine Faka, Steen Shin, when you hint in Selina Land Hussey Shin. Ran O'Rourke, Durn Dallin, Conor McHugh. Curhis Jaha draw, Ran O'Rourke, O'Rourke Geary. Shina Winchin Yed Michael Rice. Some Graham to McJanu, again Iris and Shin. Agus Curhis Jash to win your hind and shaw. Kate scored the shoot, Vincent Darnell Yaham shoot, Don Cresta. Ya Wong Chieg, Emmerhan Shaw. It was James Brady, a torch from Katie Eric. Oh, Fox here and Shaw. Hardy, Brady and Shin. Agus is Johansson here. Agus in Cluiche. Chanta go moige Jerry James Brady. Ashton and Tian Scorley. Their father the tag Muineachán. Instant Cluiche. Agus in score Shin. He checked. Yeah, won't you jeg instant Darnell Yahan Shaw. Megan. Blockhead Janta shoot a garage Friest and Darnay here. Togi Gafir Wyaga. Pass Trast and Shin. Neilak. Ganzi hit Oris Jen Shin. Dara Harvey. Harvey Gary Sean McNaughton and Shusty and Shin. Oh, V Darman Mullen Chuck Fried. Look, it's begging to win you hind. Shin a Glandor Hugh. Agus Wogu is Jag and Lena Lantussi. Rash Cushion Shop. Draw fast Badger, draw Ran O'Rourke. Skiller doing a lake on the TVSD. Neil on James Hatzer. Again, Cavan and Shin. It was Brady on Shin. Piece of Skiller doing within the Jenny Fall and Shin with Brady. And there's Malu touch here. James Brady. And he and
tógáil na Cabhán seo agus sásta an cogu a hóirte Ard Mhacha piece of skiller dói ní gíríonn slidir sin na Conall Joe sé deisela tuairt fan na honne Ard Mhacha géir Tá sé abla sin na chaintiste Nó go fíor mhaid James Brady Nationals blank dóthais is mó atá ag Muineachán Instant Cluiche ceanna seo agus cai sé agus cai daine eile seaasú in Ard Mhacha leis sé buinte ag Ard Mhacha Pás eile roiidteanta a bloc línta an sin agus Conall Meehan ag teag Tráchtaire Dar Harvey inis Réanna an fan na honne pás fíor chleistean sin trasna go McCardle McCardle tiontu iste agus a géirí Marky a bhúlú híomh na leibh a clé inis agus sin scóir den Skyhan sin an tíomh eile an far ag Charlie McCardle scóir ionta pásar dói taí is deaige agus é an in sa spáis hí Birchestí hard timpelar agus bhí sé abalta sin a chur an trasna an scóir dói sin is sin san Conall ag Muineachán chuir se agus ard scóir an sin tír a home Conall agus an slua inis Grísí Marial ar sin agus scóiríonnta fáilte Dúnte Blian Farrell arás tír go Muineachán Bacrinne sin agus é go Higgin Coolbair and Coolbair Fuivrú and next year's funny Coolbair Nigger Rourke Moore agus é gur é chasta car leis Roy and gur é háilte má ar waithag teachta má agus ar éigean Liam Farrell inis sásta sin a glanú áirtear bí go fointe sin and the Brady inis Brady chontú agus a géirí éalú amachas takeíocht dom ó Meehan bloc línta chantar Meehan an waithag teachta má leis agus ládrocht an úsa ag Lynch pás chliiste tugama ag Lynch an sin agus Cabhán leis an iarach seo agus sin scóir den Sky ag Cabhán an sin na muir i chunne súla ar chun sin ag teachtaiste agus Cabhán ag deanna go fíormhaid sin deanta Conall fórí go machtamá agus sin Conall teachtaiste ina áit far nar chosaí caiú gansa éibre a seacht capal de teachtaiste hanis seagan é sin Conall McHugh Ard Mhacha géir chun sin cion seo is de agus sin ionta mar scóir Conall McHugh cá inis cín agus tá sé sin múscail sin is agus ag takeúil a James Brady ó thuíomh scóir na de Ní gúlín fáilte ag Muineachán scóir eile bhí dí orthú go fáil compar an san Cluiche seo Cillian Murphy is teach Drom McHugh sin ionta ó Liam Farrell é chuntásaí ag teachta má leite go máthaige trasna na parca inis gus Cabhán ag géirí sin a thugáid Cabhán ag trid agus a gúsid cosam na sfeidir leis Cavan caiite aige an sin nó caiite aige agus mar sin tuair sé deis eile réiteoir agus anscail an réiteoir fásta sin James Brady híaltha go mbeadh sé seo first glóir ag Brady tógaí aige agus Brady crinn ar fad go dtí seo Héan ham sin é hían agus Sean Burke Chráitna ar céile ar rístelle muoin sin dá ar go fáil ag trid fan na honne Corn Andrew O'Neill ar an lína ar nói Muineachán agus níor chéil siad go fáil agus ní bheith heag smúnú gneanatha chum dé costa leis at brodal costa Muineachán gealú ar Thorabí
The Foilig Tridge. Instant Cluiche Canna Shaw. Agus Ard Mhacha Dive. Conor Meehan-ish. But the rash Ard Mhacha. The lower splash in ish Ard Mhacha. Far Brescia Uncle Paddy Lynch. Gerard Friedge Lynch. Lynch a torch free. Urcher has Jaho Lynch of the sound with the Sky Engine. Oh, good child. Carabine in ish. They fight your rash. Kinchin. Washington Hagen. Cheer Hamaka Conor McHugh. Father Lesh. Tanya Brescia Steve. Essentially on different Jack Laughlin. And ish on Lesh Hien. Everhead in the small. Ard Mhacha. Shin Santo Sathairn Farkanish. Taryn Share and Muineachán Larna Park at the Dara Harvey. Another Marky, because Marky, Kroga and Ahan and Ruddy Yananche. Oh, Sean of McNaughton pass via Cluiche to Trast in the Park. Got Emil and Leachurko to Paddy Lynch and Shin. Bell and Shin. I should have Kur Malesh because the Chak Maharish Lesh, the Muineachán. Sean of Anish to him McMead. Drop fast to the only Jared. Conall and Muineachán. Hello, Ard Mhacha the Shelvile. Killian Murphy, Tridge, the fake work for the Honey. Jagalina Lamb Hussey. Actual John Trainer. Birch is the heart there. Tashi Jacker there. Because Laughlin able to Shinna Ibru Malka first to Galina Lamb Cool. Because Larda Parker. Galore ever hit on the Ard Mhacha. Because Dara Harvey, Gary Shaw Winch. The Glen Lewis now have got Kroga and Shin. Maybe Shane Connolly. Well, Connolly, I like to see home Vinci. The giant moment of the Golden Shaw, Ard Breffni. And the fact that we've checked in here in Ard Mhacha. Peter and Darlin, Jack Laughlin. Laughlin more larger. Unkage. Won't have to fight you again. Different on in Ard Mhacha oh he large drugged physical act agus mage says wad ní smó agus ní larger and we are the Farkachin Curtis Jack Laughlin oh Fagini Chin Egan Costantor agus Curtis Jack agus Scoop has Jack Chin Eg Sean McNaughton Carhamu again Gerald Parker. Shelvick making rights. Down to Gamoy Hinchin, Egg McMullen. Paddy Lynch and Shin. Lynch. Then go fear Wyhan and Shelv. Achoniel. August the Curtis Jack. August Egg Jared. Reach Tella. Chansky Lucas Merliger. Ard Mhacha. Nah, Shin. Kalama August are 14. Patrick Keane and Kyle Ganzi. Ever a Hawk Jag. A vest chat this chat or Cursi Emerha. Because they're the Farco Lua, another vest Jashega. Shalavita for Chin. Like Darren McMullen or the Shelf Gafoy Lega. Gafoy McMullen, and Chart Friedge. Rory Grimes on. Grimes are even a life of clay. Because the Muir Gunker the Kila. Rory Grimes. And the Shinjanta Slack Lega. He and EJ Fwacha. And Ish Ard Mhacha. James Hatzer, the best game up them up. And then Bra, Sasta. There's Chunaker Segason, there the Fark. Patrick Keane, Jack, this Jack and a Hatch. There's Anne, Uberjanta, Nick Hatzer, Lilin and Cluiche, Ashton, the best Bra, Sasta. Kulina Wine, instant here, Lafacha, Ega. Ard Mhacha, Gafoil. Bruhan Tossinish. Paddy Lynch is in the Gary Shinna Winch. Muineachán Gafoil agus Shelavaku. Rishana. Oh, Shinny into Sean Burke with Jack Tossi. Tossi Rihanama. Gary Shinna Winch. There's Muineachán on. Time from Ganzi, Tammy Generation. Rachel, Ladies of course, got it right. Goes Rishana Haka, Janta and Shin. Ahor his Jashella. James Brady. Ja, Gulli Jake Adrahu. Brady. Hij Toki geslaagd door Ega Karhas ja.
14. Ní fes me sé níos cíalmhara ag go fointe seo é a churas te dron na carnaga agus duine ag tarlinseir na sé bhhain se le gáil na bhfuil níos cíalmhara aige go fáil bheith tuairt faoine hiireachtaí seo fáinne na cúlaní and the Brady agus Rachel torch and condition Ard Mhacha Larna Parka agus slúag bailú Stehan seo de réir chéile for honne an darna cléthe ceanna Sylvester Shulin seo Ardúíonnta an sin agus capú ar dóid deanta in lína lán chuil ag glanta má go Larna Parka immert den Skyhin sin ó Muineachán Seolta inis drón lína lán tosaí capú bhile den Skyhin inis trí fás deanta acu dró James Brady ach an sin Micheál Rice agus Sean Burke is tíon sin Burke géirí é thug an éis an darna thuair sumsa grim tá méid James Brady teachtas teathir Caiisiil bheith chuirsa curm go leisca faoi cuasaí smaachta an seo couple of pass carla céalaigh Muineachán an sin ag go dearú an torú dearna na bhfuil an malú birte agus James Burke sílam a bheits i gimach isteach fan na cíalcú lua an seo an darna carta buí fáilte aige an sin agus carta dearna agus ní creidin sé híana é agus buile chobaiste an sin do Muineachán príomh scórlaí agus an James Brady agus é gimocht ó chuirsaí agus cúig moment le gá Deisinis ag Ard Mhacha seo cruú le snas na féidir caite ríiste agus an réiteoir Master Jean ar sin le linn cuirsaí James Brady agus é sin príomh scórlaí a bhí agus é mítheasta agus iad mítheasta fiú do cuirsaí Bhaine isteachta agus amadíthe Muineachán caiint leis agus é gimach Stehan sin idir an dálinn Ard Mhacha go fáil gáil iad a bhí in uachtar agus hamtosaí a ríhamans an cluiche seo Macardal leis níor seo curthas detheige ón taobh lína an scóir sin ó Macardal dear ón taobh lína Macardal a ríis agus é crinne scóir na chúilíonn seo in san darna le trí cúlín fáilte aige in san omlan agus an cion sin Beidir na cion is fearr fuair sé get a skill ar dóin sin ó Dara Harvey an sin a winch Ard Mhacha inis go leor spláis sig Rui Grimes tuairt faoi Ard is teach insinéir ó Grimes cynna a fáilte ó Grimes ach an get a skill a léirí Dara Harvey sin a Larna Parka chun an sell a bhainte dús maire a hu is mó bhaimúmsa Inis is deanta go maith sin ag Conall McHugh pás eile dóid deanta an sin a drá O'Rourke tiontu ar híomh na leibh a lé Ardwalú an sin do ran O'Rourke an scóir sin na amsú sin faoimhrúd chomir dóid ar a híana agus McHugh ag sin crígnig go slaachhar aige Replacing number 10, Rory Grimes, 20 for 10, and number 17. Agus Deisinis, do Rory Grimes bóla bosa ail agus é gimocht den farc. Agus Sean McNaught na gimocht a bhain hócuirsaí fásta. Ligan sé, de Micheál Murphy. Imúí hóirte seach agus ligan stóib. Taí ail agus Deis ail immert ag lethe ceannis na Héireann rud a féint a dóibh. Ar lám a seoir, Stephen Fox ag teachtas teach. Caiú gansaí iver fiche dó. Agus Ard Mhacha bulbos tiltte ag Sean McNaught ag zé golas teach. Ag na honadíthe. Number 22, Stephen Fox, is replacing number 12, Conall Caraway. 22 for 12. Correction. Stephen Fox ag teachtas teach ar chuirsaí chamáid. Caiú gansaí iver fiche dó.
agus loch takeíochta Ard Mhacha towards Bhula Boss agus ag deanú cóthárde his le himróí tacos ag teachtas ón farc agus bommate le golan seo idir an dálinn Charlie McCardle le Gerald Freed McCardle leis an iarachta agus samad an skyhan sin deanta ag good child agus ag seaú an ardte an saoil ón chud baire agus ag léamnú agus ag gal balla ceart leis agus sin chutha mrúthar Freed an ard deanta ag McCardle Cilín good child go fáil múscailte an sin a bhrú má Trach second the motion le go in San Clehe. Ní fis mé mór an cúteamh gáirtithe an seo a bhar Breffni. Agus Ard Mhacha ar náid a bheits a céile rúb Jack Loughlin idir an dálinn. Le seo chur isteach titin sé isteach ar an carnaga agus tin sé agus ar fóraíd. Agus well galore ag caiint trifan Clehe seo. Gur muineachán réad na coitianta Ard Mhacha níon scription leo a scris agus a caiithom an na foiinige. Trí womache dam cúteamh gáirtithe a bheits an ag deireadh an Clehe seo. Harvey ón chéide ná bhearag an mhuial ar na parca I gur scór amsú dó híon. Ríteile ar fóraí agus an hainún a ní ar a sinna chur ar fóraí ag Ard Mhacha le linn an Clehe seo. Cool. Agus Culín is fiche fáilte acu ard scór fad. Agus nasca smaachta sin an sclóca sin ag leathama. Agus tuimiise sin tionachar dúilteach de Muineachán faoi bhrú inis. Tá Michael Rice agus gadaíochtar dóid deanta an sin ag Thomas O'Connor. Bhuaise de se le tuairt faoi. Trainer ish, pucks lasa a bheits aige. Deanna go neana sí iireacht é a churas te ar an carnaga sinna tá deanta aige teagháil leis an culbair sin den darna chuir Muineachán ag géirí tarlinn tear. Deanta go maiid agus is te hintan anga ag Cillian Murphy ag dearúin le. Ardháilú de Cillian Murphy agus Muineachán as an cúilte na amsút. Ag chorthas de ag John Trainer agus bhí Murphy an sin agus an cúilte sin crígnithe agasin. Agus Muineachán agus an loch takeíochta buíoch as an scóir sin a dhéanann difer ar chláir an scóir bommate isteach in am breise agus an cúil sin crígnithe ag Cillian Murphy. Ardháilú tiltte dóibh gur láinse leo idir an dálinn isteach an culbair géir díal leis agus gadaíochta. Began dó Muineachán bheith cuireadh má faúda sin. Good child ionta ins de chúil an saoil a rinse couple of bommate hin. Bhí an gríon ins na súla an sin deachar ar culbair ar am mar seo. Seanamh go fáil ag Ard Mhacha agus McCardle a rééis a bhí ionta ar a thíomh sin den farcanniu. McCardle leis sin ar a churas de agus an é cool sé coolla tá an. Charlie McCardle coolar dóid fáilte aige well luimiid bommate hin gur sé ionta ar a thíomh sin den farcanniu agus ar rééis teile cumas scóirla ar dóid Charlie McCardle an leis an cool ag dearad an scór fáilte agasan le snas a chur ar chuirsaí Ard Mhacha an seo a bhar Breffni. Fleas grudí an sin le bommate nó mar sin an nuas an seo ar an Cavan. Ard Mhacha le cool ionta ó Cillian Murphy. Charlie McCardle an sin le freagra díreach agus coolar dóibh siúd. Chéan agus an trí a fuair sé go bhistú le linn an Clehe seo ar fad. Muineachán ag géirí inis eile. Cool amsú Ard Mhacha nas féidir a Conall ar hiúil sin deanta go fíorhhaid an stop a chur agus an réiteoir a gankar a uair a dóir agus an adab Jerry séite ag an réiteoir Michael Conley agus Ard Mhacha mar sin na butchery an seo ar an Cavan ard scór fáilte agus in Yahoo agus Culín is fiche fáilte acu cool agus Jai Culín ar fad fáilte ag Muineachán ag dearúin le. Miau le Muineachán chridsid agus leansid lá agus dainsid in san Clehe seo. Bhí sé deacar orthú agus iad far gan in san darna leathan seo. Lance na rai agus Conall le gáil. Ach go díire
ó húsan Cluiche fad an seo a bhac Breffni Ard Mhacha a bhí an uachtar lá Tráchtaire an fach bhád níos mó agus níos physicúil mar an ach go ddíire bhí siad bhád níos tiomanta agus áchras íontach le linn an Cluiche ráta ibre den Skywoohú fad agus crinneas as chórnachúil an rinn an difa fad agus dá créiste an scór leahama a bhí acu a hína trí déag leahama a bhí acu agus bhain siad úsid nas cúg na gí henseáin san céile han an bharna sin a thugáil agus éitin a bheits a ceildirú an acht agus hís fuin an seo einta sásta fuú de cuasaí nó é hana siad iste in san Cluiche ceanna seo bua ácasan in dhéan létrum bua chara bheith láidir in dhéan chundé luí a rí eile is dóithe grú sin áideile cé go mhaid agus blian einta bhí ag Muineachán an scia builte ácasan an scia forbartha sin a gúga olú agus Ard Mhacha iad níos fearr de réir céile agus tiltte go mhaid acu ar an lá séir a gimmert leis na sinseir agus teanna sin an difer agus sprágu den ar an sinseir ar náid agus mar sin de tuairtí sé deis den chaptain Liam Farrell ó Gharanús na ceamanna a ardú an seo a bhac Breffni agus an chórn a ghlacu ó Chaithre chuiste chóirla olú sin Michael Gagan fearr ar náid a tá fréimhethe a gcuirsaí amana a gúga olú fearr chuillichannaí é híon agus neart buint agus an le cuasaí amana in san club sin agus ar náid an club céanna a bhain sé críomh inné céile. Dé seogin éisteach le Mícheál inis agus an chórn le brunú ar Liam Farrell go luath. With the base today, a great tour of Mayor and currently Mark of Kildare to the Covenant Sathairn and Cavan for the fine use of this very fine premises here in the Kingspan Breffni card. I want to say to you, sin cóthaideachas le Ard Mhacha iad san butchery an seo ar an lá iad san butchery Corn Andrew O'Neill agus tiltte go mhaid acu ag Jerry an le an scór Jerry an seo ó fhac Breffni ar an Cavan Cool agus deagúlín ag Muineachán ar bhahan na butchery agus iad san na ceilú an acht cóthaideachas náfa ja cool agus coolín is fiche acu fanna gé linn inis be buach fan si aginne an seo agus in é sin fanna gé linn ar Spórt ar YouTube Mar go méid tíróin agus chun daon dúnlinn in é seo. Dí sin slá go fáil. Ard Mhacha, All-Ireland under 20 champions. After this, our son coming back to Spain, I want to present the cup to your captain, Liam Farrell. Ard Mhacha agus díon obair siúil ácasan McNaughton leis an níor seo seoltas te agus le trán na gíthe an céad scór fáilte ag Seannog McNaughton. Gáin mé mór gur skill leis deis fanne cúil Ard Mhacha scíilte deach agus thar an trasnáin. Deis Peter fanne cúil thosaí áit bhfuil Seannog McNaughton na stíanais deis heile scóla dá siúd daoine stíon san lár cúil luanis fáilte ag Seannog McNaughton agus tean goil ar dóid leis
Curthas ja ní fes bhfuil a crinne aige agus tá Janta go fear wine gritty an sin agus reached skeller dói thógáil an sin ó Hatzer agus bhfuil sé aige agus sin cooling den Sky ó James Hatzer fáilte ag Muineachán aige fásta tuairtfuinníar seo agus Charlie McCardle agus an scór ó McCardle tíar hon fuckamá agus cána baint sásta sinna ficus suas agus Grimes in ish Grimes leis an íireacht agus Rory Grimes an rís teile Gary Hatzer am siú stíon sin agus Sean McNaughton ag Tráchtaire híomh na leibh clé agus scór dói a rís scór táachta scór ta de dhí do Muineachán agus James Brady agus sin Janta go first ag Brady agus sin ag buinte an sin agus an skill an sin ó Grimes Tráchtaire is dear híomh na leibh clé Rory Grimes agus scór galant Insolína land tosaí ar dói ó Sean McNaughton ag Tráchtaire híomh na leibh clé agus é golas dear agus scór den Sky a rís ó Sean McNaughton Creatníthe ag Murphy Harlan Trasnan Anadí Bommit bhain dam Cúiche gáirtí a bheith sónnig Jerry an céad leatha agus idir an dálinn Sean McNaughton a rís agus suas chun fúil baire go lingu teadon na taco leis tíirechas deatha gláha Carabáin agus níl an darna Womache Carabáin agus lí sin a thógáil fáilte den darna thuair ag gealú frídin sin Janta go fear aige cool badger agus Harlan Trasnan ag Carabáin ag Ard Mhacha Dara Harvey takeíocht don ó Rory Grimes seoltas teach Rory Grimes agus is teach an sinnéir agus an clún sin Janta go maith go tearú James Brady sin an tíon scórlaí siú sé de seala tuairt fan na honne an masra géir Tá sé bla sin a chaint is teach Janta go fear maith James Brady Bun sin sin san cóineal ag Muineachán Curthas ja agus Ard scór an sin ag Lynch an sin agus Carabáin leis an íireach seo agus sin scór ar den Sky Sealgan é sin Conall McHugh in an master géir chun sin cin seo is ja agus sin ionta mar scór Conall McHugh Fríd Rory Grimes ar an híomh na leibh clé agus na muir a gancur a chéile Rory Grimes agus sin Janta go slacúir in uachtar agus hamthosaí Rihaman san cluthe seo McCardle leis an íireach seo Curthas de heige ón tíomh léna an scóir sin ó McCardle tíireach go leor spáis ag Rory Grimes tuairt faoi Ard is deach sinnéir ó Grimes chun eile fáilte ó Grimes ach an get a skill a léirí Dara Harvey cú pás eile dóid Janta an sin a drá ó Rourke go Tráchtaire ar híomh na leibh clé go leis an coolbair sin den darna chuir Muineachán ag géirí tarn tear Janta go maith agus is teach Hinton anga ag Cillian Murphy ag Jerry an lé McCardle a rís de bhí ínta ar a thíomh sin den farcanní McCardle leis an íar a Curthas de agus an é cool sé coolla tá an Charlie McCardle